Pada Rabu 8 Februari 2023, sebuah video viral di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik kekalahan yang terjadi pada Angkatan Bersenjata Ukraina. Sekitar kawasan Kremenskoye, amunisi berkeliaran lancar Rusia dari Divisi Serangan Udara ke-76 Angkatan Bersenjata RF menghancurkan kendaraan militer 2 S1 Gvozd 3 Angkatan Bersenjata Ukraina yang sedang beroperasi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, tanpa ragu, UAV Lancet Rusia menghantam targetnya tersebut. Akibatnya kerugian besar lagi-lagi harus diterima Angkatan Bersenjata Ukraina. Memasuki hari ke-350, Rusia melaporkan secara total 382 pesawat Ukraina, 206 helikopter, 3.036 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 1.030 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. 2232 одиниці реактивних систем залпового вогню, знищено 461 одиницю. Засобів ППО окупантів поменшало на 227 одиниць. Наші воїни збили 294 ворожі літаки та 284 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5107 одиниць. Виведено з ладу 18 ворожих кораблів та катерів. Безпілотних літальних апаратів ворога знищено 1958 одиниць, крилатих ракет – 796. Спеціальну техніку окупанти втратили у кількості 208 одиниць. Дані уточнюються. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!